Dobrodošli na kanal Životna sila. Glog. Glog je trnovito cvetno drvo ili grm iz porodice ruža. Listovi, cvetovi, bobice, stabljike, pa čak i kora biljke često se koriste u biljnoj medicini kao pomoć u lečenju srčanih bolesti, probavnih problema i još mnogo toga. Prva studija o glogu objavljena je 1896. godine, a izvestila je o 43 pacijenta koji pate od različitih oblika srčanih bolesti koji su lečeni glogom sa obećavajućim rezultatima. U moderno doba, ova biljka koja je široko dostupna u mnogim oblicima kao dodatak ishrani i dalje je popularna zbog svojih efekata na zdravlje srca. Pre svega, angina, nelagodnost u grudima ili bol koji nastaju kada srce nema dovoljno kiseonika, ateroskleroza, hronična progestivna bolest koja prouzrokuje nakupljanje plaka u arterijama, kongestivna srčana slabost, podrazumeva da su jedna ili druga komora nesposobne da istisnu celu količinu ulivene krvi. Visok krvni pritisak, kada je sila krvi koja pritiska zidove krvnih sudova neprekidno previsoka. Glog možete dodati u svoju ishranu na više načina: sirov, čaj, džemovi i dezerti, vino i sirće i suplementi. Ne zaboravite da kliknete na like i subscribe.